Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Wirikada sitinaja. Nanya sipato ipangolo resisi arrajanna kung Allah Ta'ala. Wirikada alhamdulillah. Nasabaan kani kung Allah Ta'ala napatukong poleri onrong aliurata. Pasaddingi poleri tinrota. Nawiringi pung Allah Ta'ala kekuatan. Nawiringi pung Allah Ta'ala panginringang. Gangkan na maringang aji tayak ka pole di bola tu danget tak. Natolop pego ipasuran na pung Allah Ta'ala. Gangkan na ipego ipasuran na pung Allah Ta'ala. Yang kita lakukan sekarang ini dengan sempurna. Agama ni lari pung Allah Ta'ala. Yellow maniripung Allah Ta'ala tannapulo sinin na pakpasuyat tak sinin na amala madajit tak natarima lempu pung Allah Ta'ala. Gangkan na yellow ripung Allah Ta'ala tannapulo natarimay saba na sabari na weringi pung Allah Ta'ala asalamakan. Bukan hanya di dunia, tapi selamat tungat-tungang materi akhirat. Bahagia di dunia, bukan hanya bahagia di dunia, tapi nawaringi pun Allah Ta'ala kebahagiaan yang hakiki di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yerilna aku rangi angka narampi pung Allah Ta'ala angka yasang ulul albab yan narito tokiyak kalang najelaskan pung Allah Ta'ala tiga yasa tokiyak kalang nasabay di mana rupa tawi angka pakak kasak nawaringi pung Allah Ta'ala maka adalada aga yero yena kalangay yero akalangi nawaringi pung Allah Ta'ala ko malekay
ternyata juga nawiringi pun Allah Ta'ala ukur patawe. Yena roto kya kalangi rona sepung Allah Ta'ala. Najelaskan ye. Yesangnya to kya kalang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. To angke makanja paringerana. Qiyaman. Riwattunna tattu-tattu. Wa qu'udan. Riwattunna tudat-tudan. Wa ala junubihim. Riwattunna liu-liu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal naniasi mata tafakkur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yero paringerangi yang nangin. Yenero ipake nariko to masam panjang. Riwatu ta masam panjang angkat tatong. Angkat rokok. Angkat tudang. Angkat to sujud. Sinin nagarakan na sampajangi, yenaro na pukangka alena Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh angka mana sikirina. Narik koto rokok angka sikirina. Narik koto itidalang angka sikirina. Narik koto suju angka sikirina. Tudangi angka sikirina. Jamaah yang dimuliakan Allah, magi nak mana sikirina ya? Nasabah si pukang kai riwatu takedo. Setiap pergantian gerakan na sampajang itu angka manang baca-bacana. Jamaah yang dimuliakan Allah, yemi rubawa perlu paringarang iki. Maka de itu nariko to mak baca-baca. Musti tapukang kayero kedo nalilata. Naniel lebu na sa data. Karena sebahagian orang dari kumasam pajangi biasa dia na kedo lilana. Nari kumasam pajangi riwatun na tatong dia na kedo lilana. Magiri sangi asabay tangay. Iti nari kota masam pajang baso tanga-tanga. Oh dia na kedo lilana ya. Magi nasabay dia na kedo timun na. Nah itu nabita. Nari ko masampajang manasah maka dia mak baca. Agane tangrangi. Riwatun na angka sahabat tanga-tanga timuna bita. Kedo timuna. Kedo janggona. Kedo timuna si pungkai. Benenge dia nak baca nabi riwatun na tatong. Dia nak baca riwatun na suju. Dia nak baca riwatun na tudang. Dia nak kedo ya. Dia nak kedo. Makanya tabi idi mana yang kiadir. Nari ko to mak baca tapukan kayero. Kedo na dilata angka data. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam Al-Quran, yero sikiri angke onang, angke onang ibaca-baca roh. Ya pala mana nih? Ya pala mana nih sikiri-sikiri na rokoe, sikiri ini tidak lengeh. Melo mani ilagi-lagian. Aga betul nih ya. Angka mo pasabagian ini ditawe, ini mana yang masalah lengeh, ini mana Pak Bir jamaah. Nareko normal mopi, yesenge normal makuramu palasa. Nareko normal mopi, musti tapakan jaki biro, kedo-kedo na watakaleta. Nareko pura ki rokok, naluru iti dalang, sami Allahu liman hamidah. Yero iti dalang suku musti malampu lekata. Malampu lekai. Nareko normal makuramu palasa. Kemudian angka suku bacana. Tiga suku bacana. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati. Wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syitta min syai'in ba'du. Bacanya lain. Dia nasi dimi baca-baca. Mega baca-baca kurang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hamdan kathiran toiban mubarakan fi. Wadite baca roh. Jamaah ini dimuliakan Allah. Magi nak baca-baca. Nariko angka pasampajang. Nama kanjamu batina
baca ye melo ipakang kaya sang itu maknina. Yenaro tama iroko ya sang itu maknina. Jadi nareko to iti dalang nalempu na leketa na ibaca nih nama kanjamo ba tetap baca insyaallah tu maknina isan itu. Ya sang itu makna tenang cinampa ma pesa-pesau. Zaman dimulakan Allah. Begitu juga ketika sujud. Maginang ka nareko toroko, nareko itidalangi. Sami Allahu liman hamidah. Maginang ka alhamidah di situ. Ternyata salah satu papenyaman na werengi kung Allah Ta'ala. Takko tolemur roko Itu nareko toroko si tonga-tonga na. Papenya bato na werengi kung Allah Ta'ala itu. Takko malam puna muna katanole roko Jadi nareko to itidala si tonga-tonga itu. Asukuru karipung Allah Ta'ala takko talemotor roko Gangkan irotu itidalang ipalampuri la kata matu nareko to suju yena tu papenya bato na kung Allah Ta'ala itu. Jadi ini kita nolemos suju yena tu papenya bato na kung Allah Ta'ala. Takko taules suju magina to suju jamaah ini mulakan dijelaskan ini begitu banyak narampengnya itu paling nariko to suju yena tu mancaji patimpana suruga itu siaga je watakale tesuju nariko to suju 2 jeta 2 ututa 2 limata siaga nih angkalin rota siaga nih itu nayro baban na suruga ruah aga pisiti ini sih dia jadi 2 jeta 2 ututa 2 limata ulut tayadin rota ya angkamu pasti di yaneritu atita jadi nareko to suju ipa suju tu atita pagana ruah magin ang katita ipa suju yena tu nareko to suju pakanjaki lalu paringarat ako to ipakanjaki baca-bacata magin pakanjaki lalu baca-bacata nareko to suju okon itu suju itu terriwi nareko ang kebalisi setangi terri setangi ko to mita ki idi manang suju nasaba yena ro kedo na sampajangi kedo na tolino denul lepegoi balisi denul lepegoi makanya tabi di mana pas sampajangnya idi mana pak berjamai idi mana masalahnya nareko runtuk kita suju yena tu tahu tu malap dila dari sisi na pung Allah Ta'ala gangkana angkasi di sahabat tolima dapi aku nabita itu nabita nareko ko tolima dapi nisang kadeo ita wengka kata nih demi napawi madu pelo de napawi tapi nisang nabita makani tahu yang kakatana gangka na parang iro sahabat ya Rasulullah ang kamelo pudangin na mesiri ka maka nabita pudanga aga iro melo tapi nisar nabita aga melo tu pudanga mumasiri maka dia Rasulullah melo ka pudangin maka na iriya eloku melo ka matu si bawa ki matu ke surga melo ka si bawa ki matu ke surga maka day nabita nariko melo ko si bawa ka o ko surga pamigawi sujumu pamigawi sujumu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah biasa ki mitap tomas sampaja dina sujud biasa ki di beton sujud mo nekadena rapo ko tanay biasa ki mita pas sampajang sujud tapi dena rapo ko tanay tomaga ya ro nariko to malasa sebenarnya gambar lada itu ini contoh ini nariko normal movie tapa megaiwi sujud tak mage angka tu matu nang kawatu mas sampaja mokok tapi dena mulle raparapa ulumu dena mulle parapo ulumu ko tanay
Dena mulai. Magai. Malasaki. Malasaki. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, ini ada napung Allah Ta'ala. Nari komeno kimita toki akalangi. Nari ko angkata mulai rampe-rampe pung Allah Ta'ala. Di sini negerakan sampai jangi. Yena riasang toki akalang nasa pung Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Angka hadis oleh Abi Umamah, salah seorang sahabat Nabi. Kila ya Rasulullah, ayud dua asma. Makutanya sahabat Nabi teh. Tiga perlu doang asma neng kalingala da pung Allah Ta'ala. Tiga rampe-rampe ini di rampe-rampe tanya perlu doang tak permohonan kita neng kalingala da pung Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tak qala jawfal lailil akhir wa dubur salawatil maktubati naya perlu doa kaminan neng kadingala da pung Allah Ta'ala. Tegi mun royero. Maka Nabi tak jawfal lailil akhir. Capa na wenni be. Tegi jasa capa na wenni. Nariko macawe ni capuan ni lembau ko oko subuh. Waktu sahur asana. Ya. Waktu sahur. Oko ni romonro ning kalingala da illo dongeta permohonan kita rampe-rampe ta oko pung Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapakan kela da waktu tanya. Cek demi waktu nero, tapi sangat berharga. Jadi angkat waktu cinampa mi, neki sangat-sangat berharga. Yenaru capa na wenero. Aja gaga matin rokor watero. Aja gaga matin. Upan matin rokor rugi ladaki. Rugi ladaki. Makanya di pabernya mah, idi kuma Indonesia pada umumnya, idi kuma sidana rapa pada umumnya syukur ladaki. Maka kita syukur. Nasab angka 4 duta. Angka 4 duta. Rata-rata masjid itu, rata-rata masjid mengaji yolo sebelum subuh. Ye ko mengaji ni okun itu waktu itu. Okun itu waktu tapakan jikila ada rampe-rampe tak paling rata kupungan. Ning kading ada pung Allah Ta'ala waktu itu. Ning kading ada. Di negara-negara yang lekade dengaga. Dengaga lo negara Mekah. Tanda langsung mi batawe. Langsung bang. Degaga mengaji, degaga masalawat, degaga. Ini ko mayangka angka mengaji. Bahkan waktu saya masih kuliah di Makassar, okro maling kiri lo, napi tati telu, angka apa tedu, angka bang itu ekor. Jam 3 itu sudah azan, azan untuk bangun sholat malam. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya waktu ya aja lalu tuh matin roh. Pakai jaki sikir takor. Selanjutnya wadubura shalawatil maktubati. Ini yang dubura ini ternyata ada 2 versi ini. Yer westengnya dubura pada dari ke dubur westengnya dubur capana sempajangnya. Angka makada capa, angka makada pura. Angka makada pura. Makanya nariko makada ki capane ro nariko selesai mataya. Itu nariko latu tahiyata okun itu megalada pelodo makan jala di maca. Nariko ratu ni tahiyata fil alamina innaka hamidum majid aja yolo tak bersalam. Aja. Magi melo ipakan jaki pelodo ngeta. Nariko malampi watuna. Nariko masagena watuna tapakan jaki lalo do ngeta. Nariko dega ga pelodo tisang dega ga tapala ati tatona. Magi itarima dong ikro. Asma nasa Nabi ta yang kalingalada oko tu pelodo ngeta. Neng kalingalada pung Allah Ta'ala. Yena tu nangka tahu, ma biasa kima berjama. Angka imam biasa kami memimpin salat mitala de rumah jalloki letu ni tahiyata dia pernah bersalang. Mama kota. Biasa tu baca letu ni baca tak dia pernah bersalang. Mitalada magi nakakoro. Yeropo imaro nabaca sukku koro. Nabaca sukui. Aina ripa berjama ini narekolat tu ni tahiyata na dia pernah bersalang po imam. Ayo to mamanya. Tabe, ini mana nge?
Nareko letu ni Pak Imam. Letu ni baca ini, letu ni baca tak fil alamin kami do majid. Nah dia pernah bersala Pak Imam, agi baca ini. Agi bahasa tak baca. Pangka jamaah purba, agi di teman semamanya bawa mak. Ya, dia nggak nasab letu ni. Nih, letu ni. Mau besalah rasanya ro, nareko letu ni ro, baca-baca Pak Imam dia pernah letu, dia pernah bersalangnya, dia masalah. Dia masalah baca. Iro agaro, pengumuman masih jalo baca. Angka kurata rokio lo laporan keuangan na baca tuh. Angka silaka na to baca-bacaan ro baca tuh. Nih, magi nasabak letu ni baca-bacaan. Dia pernah bersalah Pak Imam. Makanya idi mana ke nareko letu ni baca-baca ta. Nah dia pernah bersalah Pak Imam, ina ro. Elo dan ni ripungalatala ati tanah marelo. Ati tanah. Ya nasabak dia baca-baca deseng. Yenor na perlu angka baca-baca makanya ibaca kur. Nari komelo ki pasukui, angka noki guru taya. Di dalam beberapa literatur itu paling nariko letu ni ro mega ikui taya ro noki guru taro ai mitalada ibaca. Mitalada. Nekena mau ponco pudangi ya. Ina mau ponco-ponco Yang kata matu mau ponco, ang kata mau ponco-ponco. Ya. Iko mau ponco-ponco ini. Agi baca kuro. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta allamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. La ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mau pocong-pocong ya. Asal kata mau malampe, ya ini mau ponco-ponco ya. Tapi yang kata mau ponco, ini nari kude tak apa lah nai, angka mau ponco, ayo nai tasingkai, aga ya rom, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masih dajjal. Nari kude tak apa lah ye, ayana capane rota baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ye baca-baca ye, angka tok baca purpi mak bersalah na baca. Purpi. Tapi untuk baca-baca ye, makanya tok baca sebelum mak bersalah. Sebelum mak bersalah ni. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini pembelajaran bagi kita bahwa nareko masagena waktu tak. Nareko masagena waktu tak. Apalagi nareko ini alaleta masam panjang. Tapalampiri baca-baca tak. Nih, tapalampiri. Nasabah alaleta mo. Kan alaleta mo. Yemi nareko mancaji imangi umpamanya. Saya pribadi ketika jadi imam, dia baca ro. Nareko marima nggak dia baca. Magi nasabah waktu orang ini nareko letu nih baca-baca na makmunge. Nah namanya takamannya ini dia nggak baca. Jadi ketika menjadi imam saya pribadi, dia baca. Oh, kok sampajang alele baca. Sampajang alele sampajang sendirian, nabi baca. Mage masagida waktuna. Ketika jadi imam, maka Nabi tak fal yukhafif. Ketika mengimami orang, fal ringan-ringan ini asa Nabi tak. Taringan ini. Ya, taringan-ringan mage. Nasabayero monrita ini, monrita ye dari kotomelo marimang. Kami gerupana, ini mana nih? Mega rupana. Seandainya nak muda mana wadi mo, tapi kangka kepala 5, bahkan ke kepala nak apa nih? Kepala 7. Angka kepala 7. Angka toko-toko lasa, angka mese, angka poso, angka puru. Angka to lepang-lepang. Iku malampe baca-baca mega naman nawa-nawa ko to. Ya, mega naman nawa-nawa. Boto na tanyana din na ringra. Leng itu man nawa-nawa, lengi maringra. Leng man nawa-nawa. Iku man nawa-nawa ni tanyana paringra, tanyana sa pajang ningra.
Ukur saliwaro naringaran. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi narik kau mas sampai jangan ale salah sendiri yang pakai jadi kita baca. Jamaah yang dimuliakan Allah. Narik kau mak salah na, latun na baca ya. Latun dibaca ya. Akan dipegau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye pana to gini narik kau barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ye pa to gini narik kau warahmatullah. Ada naga barakatuh na. Assalamualaikum warahmatullahi to gini na. Nampak lepa memang. Nampak gili lo kiri. Nareko gili ni lo kiri. Gili lo kiri lah tu ni. Assalamualaikum warahmatullah. Angka si baca-baca nampak kurangin nabi takur. Angka baca-baca kuro. Agi baca kuro. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Napa isapu tapata. Yeah. Jadi itu paling dari isapu tapata. Ini padomannya ini dari kebaca ya. Yeah. Dari kebaca nih. Isapu ni tapata koro. Mangin isapu tapata untuk mendapatkan keberkah baca-baca atau nero. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Angka keterangannya ya. Maka deni gini gitu mak bila selang. Nari kau pasang pajang. Nai napa na baca na ye. Sikir yang tadi nih. Maka nari ko angka susana. Angka sarani nawana. Maka Allah akan menyelesaikan itu. Yeah. Biasa angka tu susah. Dia gagal pak bungana. Biasa angka tahu. Maka susah masarani nawa. Dia gagal pak bungana. Dia nulai runtuh pak bungan nih. Yeah. Maka di peko carata ye solusinya gagangnya. Maka untuk baca-baca tadi ternyata Allah akan memberikan napalanya pun Allah Ta'ala ya resusata. Napalanya pun Allah Ta'ala memberikan solusi dari apa yang kita permasalahkan. Maka nasabah digagasit di tahu tuh tenang ke mana masalahnya. Angka mana masalah tadi? Angkam itu tadi napawi. Tapi yang kata tahu nato si runtu, napa ni masalah na? Angka tau upana nato si runtu, tapang kana masalah na, tuli masusah mana? Biasa lalu kata runtu, mati tanda tanai. Mati tanda tanai, alay na pawi, ada weh. Topur si jema pangiwangi. Ini kasi mapangwa kay, amma na mo, to mapangiwan si. Ini kasi to tani ko magina karo, curha ko to susana na po. Ang kata tanar ko to si runtu, tulasana na po malas si kaji agat sa pade malas si uluk manga si na malas lumo kada makaiga. Jadi angka to tahu dia na kana manyamang. Angka tahu dia na kana manyamang. Upana to si runtu tali masusah mana? Na to si runtu tali masusah mana? Susana na po. Padahal itu si kanja-kanjana nareko to si runtu nyamata ta po. Nyamata. Alhamdulillah. Yena papa aku nabita alhamdulillah. Alhamdulillah. Nari kota surut alhamdulillah. Tuma japa alhamdulillah. Tuma japa. Aga sabana. Nari ko angkat atau lipawila sana. Dia nasa relasi itu tahu itu. Upana kata toli tapula sana. Ipoji kulasa itu. Tatan rangi. Upana tahu nato siruntu toli napula sana. Dia nasa relasi itu. Magi ifoji kulasai. Netu esengelasa upano pana tolita pui. Mak benengi matap patau wiro lasai ron kadai napoji kaje. Napoji ka magi tolita posana. Makanya nariko ang kelas aja tapui. Nariko na terpaksa. Ama ko bawan ni. Ages tilanang kasaba aku menikmati sakit. Menikmati sakit. Itu pernah nariko to malasan nariko dito ni pau. Made sendiri lah sero. Maka dayero caca kayak itu made yero lah sero. Made sendiri. Namo dia malay Pak Burah made. Magi dia tapawi. Jadi sabaraki bawang, tasabaraki nariko dito na penting aja nih pau. Nariko dito na taniki dokter aja nih pau. Nih pau. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yena tunang kata matoa.
Yer sitong-tong lasana mitalada nih. Nah sabadena kenapa wi? Nanikmati biar lasana. Nanikmati wi. Iya mana nirisang malah ada senama nih. Napa u? Napa u? Itu pun terpasal ada. Ya, waktu nama cawi nak jalan nero. Napa curhat oku anakna, oku bena. Iya nak. Sitongan na tu ya mitalada na malasa. Demi pudaku. Demi pudaku nak. Magai. Metoka masusah ko matu. Masusah ko matu mita ka. Jadi mereka tu tepas tu ketona. Angka lasana itu tapi dia napa wi? Menikmati sakit. Menikmati ya roga gero. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di mana ki hadirin? Makanya tu nariko angkero oko ki pungalata lamun curhat. Aja no ketawe. Bahkan angka tahu upan angka masalahna angka lasana wi. No ki kopis bue. Ya Allah ya Rahman, aja lali. Tisemo nariko to ki kopis bue medsos sidilino itu. Sidilino misangi. Di samana tawe. Ni samana tawe. Nareko bahasa Indonesia tapi ndek koro sini na to angke macam bahasa Indonesia pasti na baca. Wih, angka kurapa ye. Malasa ye. Malasa ye. Angka kurapa mapai wangi. Wih, angka tahu teman-teman re. Mage, idi pudangi la satu ko tahu. Ye na baca-baca ye. Nareko to purma bersalang ternyata Allah akan memberikan solusi nareko angka permasalahan. Nah, permasalahan. Jadi setiap bersalangi sampaja perlu toga, sampaja sunnah toga. Keterangan Nabi takwe nelorong isi mata ibacer. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Illau ri pungal taala sarikom mengi. Iro masalata Allah akan memberikan solusi. Itulah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah wa hasbuh. Ini baca-baca ini, sambung ya lo. Ini tuh nangka malawiri. Upana pun mar sempajang, na baca sir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah wa hasbuh. Magi nak dibaca ro. Nasabak magi semua orang punya masalah. Allah akan memberikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar setiap angka permasalahan. Jamaah ini dimuliakan Allah. Dari kotopurna mas sampajang, angka padomang boleh pungalatala. Maka dia pungalatala kekurangi. Faiza qadaitumus sholata, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubikum. Maka dia pungalatala. Dari kupurni pasilinar sampajamu, lepa nih. Tega ya sepuri pasilinar sampanyata. Dari kupurni bersalah. Itu dari kupurni bersalah. Selesai ini sampanyata. Selesai nih. Dari ko selesai ini sampanyata. Akan asa pungalatala. Fadhkurullah. Pamegeni mengerangi pungalatala. Yene mancaji padomangi. Maka itu benar kutupur mas sampajang. Melui pamege baca-baca tak. Magi. Lepasi sambung ya. Tak bulu ki mas sampajang. Tak bulu ki waktu mas sampajangnya. Dari kude itu kan malah ada penting. Dia itu kan malah ada darurat. Tapi kau. Oko nyuruh angka padoma nak bira nabi tak. Pakan jaki baca-baca tak. Pada nangi mata. Astaghfirullah wa katallu. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aga fikro. Allahumma ajirni minan. Allahumma ajirna dari kotoma berjama. Allahumma ajirna minan. Allahumma antas salam. Wa minka salat ucapan. Ini mana nge? Mancaji ni wirir. Biasanya wiri iwajikan ngeleta. Tak bulu ki purma sempajang, tak bulu ki kone. Makanya jaringata, makanya ero paringata. Ipakanya ki baca-baca ta. Magai. Sinina baca-baca ta yang nangi. Angka mana palabirna waringi pungalatala. Angka tu pada mana ya? Makanya nigi to baca ya ro. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah syarikalah. Lahul mulku. We kasapul dari kepurma sampaja subuh. We kasapul purma sampaja mengeribi. Aga kur pada mana ro? Ya dampengiri pung Allah Ta'ala 10 dosana. Nania iwerengiri pung Allah Ta'ala dece 10. Ipendre pangkana 10 derajat.
Membaca 1 kali. Nabi kasih lagi baca. Ke 10. Jadi nari kowe ke 10 baca. 100 dosa tak nak nampangi pun Allah Ta'ala. Nani 100 dece na berengi pun Allah Ta'ala. Nani 100 tingkat pangkat na berengi pun Allah Ta'ala. Luar biasa baca-baca. Makanya kita merasa rugi nari kopur ke masam paja nari dibaca. Merasa rugi ki. Aga pikir Allahumma ajirna minan nar. Ilawiri pun Allah Ta'ala aja kasih napa bedeki pun Allah Ta'ala pulih dari api ranake. Lah itu ni babana ranaka. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ilawiri pun Allah Ta'ala salam makangi. Nari koto salama na di nagaga. Aga pikir baca-baca. Ibacalah suratul Fatihah. Magi dibaca suratul Fatihah. Yero Fatihah yero. Yenero pak di punne sinin na kita. Kita aja pernah penurut pun Allah Ta'ala. Kita Taurat, kita Zabur, kita Injil, Al-Quran. Narikui baca suratul Fatihah 1 kali. Pada narikui baca ye. Samana ibaca mana apa kita ye. Magi pala tukang ye. Angka na tu maka kewe. Angka si maka kewe itu mendakwakan itu. Maka dah. Narikon kata baca Fatihah nariku puri mas sempajang. Tidak ada pedomannya. Dia gak ada lelena. Mana ke dia gak ada lelena? Nah nari koto purna mas sampajang. Kasalah sini sampajang tak. Iya nari koto purna mas sampajang. Elo tabani. Agak beli baca. Agak dibaca. Pura siar maturo. Ini. Siagi kan atau panritata ya. Memberikan pasangin. Aja lalu ta'alfa. Setiap pura ki mas sampajang. Apapun yang terjadi baca iro. Nariko pala deta sampai tuda cinampa namo kula langi matu tabaca toy. Agero ayatul kursi. Biasa kata silalona mabir salang kita pangka kasih angka gana sanero. Angka keperluan mendasa. Namo jok kaki. Namo tatongi. Jangan lupa itu baca ayatul kursi. Aga sabana. Nigi kita baca ayatul kursi. Nariko puri masam pajang, maka nariko mati itu di nagaga palawangan na si bawa surga kecuali amating mani. Amating mani palawangan na utamangan na surga. Onro cawe na surga kolena. Narikong kaki baca ye nariko tupur masam panjang. Yang kedua, nigi kita baca itu kursi ini nariko pur masam panjang. Natako mate. Mate ro palawangan itu ada jaminan keselamatan. Ijamin ya salamakan. Nariko di mana nge? Ini mana nge? Pura ki masa paja subuh na tabaco na ye. Maka Allah memberikan jaminan keselamatan letu matu loro. Pura si matu loro tabaca si ro. Allah memberikan jaminan keselamatan letu asara. Nariko pura asara tabaca Allah akan memberikan jaminan keselamatan letu mengeribi. Oleh karena itu le di mana nge? Di mana nge? Yena tu nariko to mapas sampajang. Nih kasih salah paham. Magina kero imangiro maraja-raja sadana. Maraja-raja sadana. Sebenarnya iro maraja-raja sadana itu memberikan semangat kepada kita ini, Pak berjamaah, supaya ikuti miro. Nah sahabat dia itu nama macam mana tahu nih? Dia nama macam mana tahu Ini mana kaya diri? Ini mana nih? Nari kota yang kali ini acur ini. Dia paling tolong acur engkali nggak nih? Itu paling ya sengi baca-baca, termasuk aku orangnya. Nariko makan jami tolina, pada nariko ini baca. Ini tuh nariko kata mengaji, nariko mako ki, tingkalinga yero mengaji ro, pada pala nariko ini mengaji. Makanya nariko kata mengaji, amako ki, tingkalinga, tingkalinga yero mengaji ro, nariko tingkalinga, lolongi apalang pada apalana tahu, tuh mengaji. Pada itu nareko bangi tawe. Nareko bangi tawe. Aja lalu gagak bicara-bicara lino. Okotoki masih ji, okotoki bolata. Nigi tau. Napa biasa lenero. Nareko bangi tawe jaji cari tanah. Oko masih ji enggak jaji cari tanah. Oko ke bolana jaji cari tanah. Ijo cari tanah dia belum tuh. Megal ada judulnya. Bani tau pede mincing ro cerita ro pede hebat. Magi nasa nabita. Nigi to bangi tau nak bicara no.
Ya kita orang itu tahu itu nak capuri ja. Okko ja yang menghormati. Magi makar lada itu nariko bangi tahu nang bicara lino tahu. Termasuk nariko kamu tahu me. Ang kamu itu pak berjama biasa untuk ditugag. Ye. Ditugag untuk. Ye. Weh kamu ni tahu we. Ang kamu pa cari tanah. Tali makabi-kabi. Nakabi harus tidak pena. Kamu apa cari tanah? Dia pernah tuh cari tanah. Kamu ini tahu. Kamu ini tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Iyor nabita. Iyor nabita nariko kamu ini tahu. Dia nagaga tuh narupa. Nariko melo kimita atong-atongan nabita. Dia nagaga narupa nabita nariko kamu ini tahu. Ye, nariko kamu ini tahu. Pada nariko tanana pak kita lino na pakai nabita. Magi melo ni siulo pun Allah Ta'ala. Ina rupa sabar na tu nariko kamu pak kamu agi ang ina pak kamu itu tapaw. Allah Akbar tapaw ya Allah Akbar. Syada la ilaha illallah syada la ilaha. Syada Muhammad Rasulullah syada Muhammad Rasulullah. Hayya salat la haula wala quwwata illa billah. Hayya la falah wala quwwata illa. Kada qamatis salatu kada qama. Agak tapaw. Aqamaha Allahu wa adamaha. Pan makan pak kamu. Kada qamatis salatu kada qamatis salat aqamaha Allahu wa adamaha. Naru ipo nariko kama ni pakamay. Itu situ nariko subuh. Nariko makade pak bange. Hayya ala shalah hayya ala falah. La haula wala quwata. As-salatu khairum minano. As-salatu khairum minano. Agak setapu ini nariko yang kalingero. Sadaqta wa bararta. Oko kiga masije mengkalingi pak bange. Oko kiga bolata mengkalingi pak bange. Sadaqta wa bararta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Magin atau mamako. Dia tuh bicara nariko kamu tahu nariko bangi tahu. Melo kisah riko mengi angka apalangi lolong pada apalana pak bangi. Ni gini gitu mamako. Nariko mengkalingi pak bang isalawaki oko malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal wal muazzin. Maja pupung Allah Ta'ala. Sinin na malaikat pupung Allah Ta'ala. Memberikan salawat kepada orang yang berdiri pada saat pertama. Dan orang yang azan. Itu Pak Bang itu. Diberikan salawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sinin na malaikat. Ini dia Pak Bang. Yang kali kita Bang. Tapau niro insyaAllah. Kita juga akan mendapatkan pahala. Yang didapatkan pada orang yang azan itu. Jamaah dimuliakan Allah mudah-mudahan. Apa yang sampaikan pada kesempatan ini. Angke barakana kepada kita semua dan berkahnya kepada saya pribadi mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.